Kilay pi barok syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kilong. Syau Amit Shah ke ang mukro ukonra. Syah pakang linti bat kediang de slipar jot ukonra mukro. Her kilamayong hateleng kidong katem huibmoy. Bat wanra jinisngan kikali kamay Meghalaya asam. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam banyak. Habau Menteri Rangba ukonrat ke sangma rengkat bat kekinhun Menteri Kabinet kilalit jengok haka arpulai terik unaiwing ye kilong ying ki beladu iki beeit bathon hagi ketang suloi jong ki pulit asam lakhang linti bat pediang yeki de ki pat ba ki balabitar lab halor ka jingsha siat yap sangut ki briu ka shnong mukro haka arpu ar terik unaiwing Menteri Rangba ula batai haki patba bagi sorkar Meghalaya bat Assam kila minjur ban pak thokit ye kini ke jingja haka National Investigating Agency NIA ne haka Central Bureau of Investigation CBI. Ula samar sanlak tingka shikilong yeng ke beladu no ikimin simbriu. Ula yathu baka arpusal terik naiwing unik kaang syakitendong skor jong Menteri Kampo yeng keri India u Amit Shah halor ke jingja hamukro. Ulaong bagi sorkar Assam kalas din ringkin ia kipulit bat kipulit Bahara Klau jangka West Karbi Anglong District. Yau SP lepinkan riak mardor na kasyuki terikam hakani ke district. Knowing the suffering that the people have been having here, we know that the root cause of all this problem is the border dispute. And that is the reason why in the last year and a half, as a government, we've been working proactively to ensure that we are able to resolve this border issue. And that is the reason why in the last year and a half, as a government, we've been working proactively to ensure that we are able to resolve this border issue. As you have mentioned yourself, Mr. Chairman, that this government in the past has taken concrete steps. We didn't just promise. Every single person who's sitting here are members of this committee. Barenik, our Deputy Chief Minister, Ba Preston, Ba Kirman, Masnyoba, all of them have been members in the committees which resolved 6 areas of differences in the border, which was never done before. This in itself is showing you that we are committed to resolving this. Kidukot keseng bahalang safe new trap mission hak arpulai terik naiwing kila pakhang linti bat pediang ye konrat sangma bat kekinhun Menteri Jong-u daki slipar jot hak por ba uwan hachnong mukro kidukot jong kini keseng kila pertaru ye kikintin ban penrem ye ke sorkar u konrat sangma bat kumjuru kila perta persya e ki pulit Assam. Ukonrat sangma hadin belasyak pakhang ulahap ban yakren bat pensyai kinongelam kisan seng ha kebakila dawa baka Assam kadai ban 180 no iki pulit bat kinong Bahara Klau ke sorkar Assam kibelasiat dusmon ye kikun nyau terap hamukro. Kila dawa badai ban penklan ke bor Bahara habaro ke jaka kaput. Kila dawa badai ban penkiu ke jengerap nakasan lak syakasan paulak tingka. Kila banting baka Meghalaya bat ke Assam ban penbet no ye uput usam kloilan. Kinongnya kali kamay jang ka Meghalaya bat Assam kilay lang ban penpoisuk kinong lit nongwan kibawan na Assam banrung siya Jylla Meghalaya. Kajing lang jang kinongnya kali kamay kaday namar kajing siya kang jang kikali ba kamay bat kumju ru kikali shimet kibawan na Assam banrung siya Meghalaya.
nadu hinin kesengi hadin ke jingjah mukro na kebenta ke jingsngan jeng kinong lek nyongwan kinong nya kali kamai jeng ke Jylla Meghalaya bat asam kile penpoi suk i kinong lek nyongwan syaki jaka bekitmu banet kini ke jing penyat bet yat renti kelawan ra ke jingsngan i kinong lek nyongwan ha kejuk kepor kam shimla pendu ya ka kamai kaji jeng ki kali kamai ki BM sengi ban syakri ki para beriu ha ke jingyat lenti jongki kata kajinya long beriu jongi no ba ginya kamai kaji lane ginya kadon pun jing kadon kam hapang ba atak kadade ke ba marjan bat ni ke mo kam de yu habala da ban long pat kumne ba kata ya borok hi om tangengi kita ba wan ru la so jenjar hi wat ngi hapen yarah nei steng ki ba kumno poi jakam di kam long ka basuk ना हम लोग तो कमा सकता है, हम लोग नहीं कमा सकते। हम लोग का नहीं है। नहीं दे रहे हैं, तो जाने दे। oh dah tak tahu हम कितना उससे हंसते इंशा। तो नहीं हम लोग का खाना बड़ा में गाड़ी में तो उसने बैठा ही नहीं। बैठा ही नहीं, हम लोग ऐसे आया देखने। हम लोग को जाने नहीं दे रहा। हम लोग जाने नहीं दे रहा तो हम लोग क्या करेगा, देख के आता है ऐसा बोलकर ना हम लोग आया। इसलिए सर को पूछा हम जा सकेगा कि नहीं सकेगा, बोले जा सकेगा लेकिन Banwan ra ia ke syong suk syong san haki shnong ki thau jang kamaulai belun barok kawai hak arpulai terik naiwing arjar arpuar kamaulai taun dorbar kelelum jingyalang ia kirang ba shnong kamaulai barok kawai bani perkhat ia kabha kamiat ke shnong ka thau banlat ni kinu ki jingya kulmar na kadau ke jingsha siat pathar ki pulit asam ia ki sangut ki riu patpa hashnong mukro West Janta Hills District. Habai ekren shikilat pathai Khubor u koordinator kamaulai taun dorbar uba her lambok war ula kerpat iki kun samla ba omdei ban yaklut ban wanra iki nyu jing kulmar ba dah kejuk kapor ula thu ban nakaliang jong kamaulai taun dorbar kala kerpat ik sarkar ba kamdei ban bu ik CRPF ban pahra ki shnong ki thau jong kamaulai khnang ban om wanra ik jing kulmar kala kerpat ru ik sarkar ba kadei ban penjari no da section shispa sau pusau khnang ban om yelum pat ba bat kala kerpat ru ik sorkar baya menta shipor ke sorkar kadi banbu da kapor ya ki kali ki balik bawan ibu ya kajing yakut bangin pentip sorkar bat ban kerpat bak sorkar kan pendep kam kham kloi hak jing ede bikini jing ja ban nembu teng than khnang ba ki baro ngin la ban pendep ki kam kham jing wit kamulai ton dorbar ka yakut ru ban pentip syak sorkar bahkan empat kene ka national highway kadai ka ba kajupanan kam ka ba ya be se ki port da leku ni iba kadai ka ba panan kam da ki we pat da baru ki nong song jong Jylla ti ngem ku ban iba ka don ka jing thut ha ka lek ka wan jong ki nong song jong ni te kai ka bangi don kam an ong kalong ba nakaliang jong sarkar kam di ban pha ek CRP ki ban patrol hakini ki national highway bat kini ki interior kini ki shnong jong ni nyemdon ni ban ong ngai tang ko wei ka ba ngila yang scam ko mong ton dor ban nadu snem bula leju kalong ba wat nam pha ye ki pulit CRP ki ban ya patrol shnong mulai kata kadi ka jing yo i ka jong ni sesian ha nyemla ban ong ba ki ba don nak tu ka kam ken hak ban nek duty soi ya kata kaya ka kali ban ke serpin re banong banbu ayeki na mata ban pe security ngin kum mulai ton do ban ngim kwa ba kan ram ta nang ka i ba ka badan kam kalong ba sarkar kan impose ya ka section 144 khanang ba khangat kuno no ko jing lum brio khanang ba num don kuno no ko jing thot ha kane ka jing ya lenti ka jing ki tang sum aban thut ya kali kawan lane kasuk kesan kita gede tiba kamulotan dorbar kalekun bad hagu jo kapor bah kapon mia ikwa bak sarkar ka penbek ya ka timing yi kali ke baya lembah jong kini ki jong ka national highway ha ngidon menta atli kawai kena tiga thang kawai jen sini ka bypass bahkan regulate dekat timing khnang ba kanum penthot le si hainu ni pori ba ngimla biang ka don ka jimi ka jingthot hakalik kawan jong ki kali
Kekong Angela rengat kelepen pau ke jing ngolem ye kilong yeng long sem ki beleduk no iki bahing sem haki ketang sulai jang ki pulit asam hamukro. Kelepen rem juri ke sorkar Jylla ka bahaduk kini kisngi company setia bakaladon kesencar kadar. Kepau ba ke sorkar Meghalaya kala syak pensyak ceri haga asam ban pentami da ka bawan ra iki jing penbet ye pot usam. Kalau ong bakadei ka hok jang ki riu lom ban ket ye ki jur ki jep ki bami haki klau ki petap naduk kapor barim baja. Kesorkar Assam kalau kena nong tu iki beriu ki belui-lui ki be em rengkat bat ki be yok jing em na ki klau ha ka bam kesa. Kalau kentui kesorkar Meghalaya ban lek ting ban wan ra da ke jing thok kit ke belong pedeng kenang begita ki ying ki sem ki beleduk no iki be it beton kin yok iki jing bishar bat ke rai ke bohok. Kepisah sanlak tingkah kami hap dor bat ke jing em beriu. Day ban pen Khubor ban pen shitom ye ki pulet ki bedon keti ha ka de company yak beriu kat kum ki an ke bishar hok kalau on. Ngide ki breu ki ba imlang bat ka khlau ka batap. Ngide ki breu ki ba don ka taka jinga dei ka ba jan bat ka khlau ka batap. Ki ba pendon kami ka khlau ka batap na benta ka waman ka sngi. Bat om dei bandon manu bakhang lat yang ni. Ban pendon kam ki jing mi ki jing yo na ki khlau ki batap. Hakak tin pareng ki ong kita ki non timber forest produce. Bun ki ba na kishnong ki pendon kami ki khlau om tang ban le tu ding mo mde tang na bentau tau ding ki le lum ki jhor khlau ki le khar ki ding ki bala ha bat kini ki de ki hok ki jongi ba ka don ru da ka an ta ka Forest Rights Act ka ba yada ya kini ki hok ki jongi temde ban don mano ru ba wan kini no kini ki hok bat bathau ktin pada da kumne kum tai khnang ban khang lat yang ni ban rung sikini ki khlau pendon kam kini ki khlau kum bangin ju pendon kam te menta ka jing don kam mar kalong mangi hap ban yo e ka jing shai na baro ar kini ki sarkar jong ka Assam bat jong ka Meghalaya halor ka ne ka jing jia bat ru ka sarkar jong ni ka de ban long ka sarkar ka bam sha ban pensat shri da ka sarkar Assam bat kani ka jing shat pensat shri kamde bande hakaba persang ban penbe yuput usam ne hakane ka kanti menta ban pen pau sha shangi barok baja ayu hamukro bat bale ba habdu no kani ki jing imbreu Kelalong ke jing kemen ke bakrau ye kinong shong shnong ling kedat hakaba menta ke sengi ka arpulai terik naiwing ke layo alat ban pli ye ke jing dorbar paka jong ke shnong ki bahadu menta kim shim don ke ying dorbar hakaba kila ban ye kenduk lang ban perkhat ye ki kam ki jam jong ke shnong hakani ke sengi arpulai terik naiwing uba miral bonds im Emily ke nongpo haga jing don lang UMDC uba balajit rani rang ba shnong ba neveles makdo ki longkmi longkpa bat ki samla samhoi ulepli kini ke ying dorbar bathamai hakani ke shnong ye kete ke ying dorbar jong ke shnong ling kedai la tailing ba ka scheme SRWP bat MGNREGA haga jing lot ke bakot shaka sanlak tam Hakani ke sengi ke shnong ling kedat kalapen kup buram ru iki kena ki bapas bah ka HSSLC bat SSLC kinong ile akai sports ki beduna dukotmet kinong ilam shnong beningkong kinong yakun ya ka klam COVID-19 bat ki riu temen jongkani ke shnong Banagalia ke dorbar shnong ke jing start ke orang shnong bat ke executive committee ke shnong kilanang ne sakhamat pandang pendek juga kam ban gilayo ban plimenta apa usnem araja Kakno kapen kemen. Ba nagalian juga labu jemut di baginang beteng. Ban gilayo bede keren ban ba balejit lu au baginya bersiam lah. Nagalian juga UMLA nagalian ba balejit kum MDC nama hukum boy mahe yang ma kasuloi aktan yang rampo produksi. Au nem arajar katra imahe haga jeng campaign election ke jung iha umden. Katra kre kuna bu Februari arajar katra. Idang keren sepangeta. Kasuloi aktang yang kalau mau dia imahe lapang bayangan benjok. Singila jok. Bagi sokemen ba hausna ada kendai fi di pa na benjok yang saya ba balejit ba lalong kum MDC ba nilayo sa kasuloi lifetime ta alum. Bat dak itu ki Khubor ngilapoi syakabakut tat hadu pengdesham yang kubli shibot